Pamirsa nyangre pengrau rainan jagat galungan miwah kuningan, pengarga pedes sampun saya nincap, ring pasar tradisional ring Kabupaten Karangasem. Sios pedes pengarga bawang taler kauningin nincap. Sini tunggil pedagang ring pasar Amlapura Timur Nikomang Maras Mausang, rau mangkin arga pedas alit ring pasar tradisional kauningin ngemalang. Ri tepangan mangkin arga pedas alit sampun munggah ring arga 6,5 tali a kilogram. Kahanan puniki ngawinang pedagang mewah ngadol dagangan ipun. Panincapan arga pedas puniki sampun memargi dawak petang rahinane lintang. Tios pedas alit, arga bawang taler kauningin ngemalang saking kali likur tali, nincap dados tali likur tali a kilogram. Indik panincapan arga pedas memargi maundakan, sadurung nyani petang dasa tali rupiah raris, ring rahines lantur nyani dados timan tali, rau makin sampun munggah, ring 6,5 tali rupiah kilogram. Kanan puniki ketar kayang pacang memargi ring sawetara rahina pungkuran napi malih ring tengahing nyangre pengrahu galungan mewah kuningan. Kebausang taler dani mewah madolan pedes katanyane 3,0 kilogram pedes telas ke adol rahina nanging rauhe mangkin muatang kalih kantos 3 rahina. Dani durung janten uning napi saning awinang arga pedese puniki ngemalang. Anutin gatre asil panen ring petani akidik sangkaning pengrahu sasi kaon dados nyani akeh tetanduran pedes rusak saning awinang arkan nyani sayan mal. Eka Parananda Bali Pos.